Ivo Andrić, Nobelovac. Pa je napisao i što je pisao o Turcima, odnosno o muslimanima, poturicama, onama ovdje u Bosni. Sa književne strane on dobio Nobelovu nagradu, a sa historijske strane je bio obični lažljivac, iznosio laži na Turke i na muslimane u ovim krajevima. Ovo nije moj govor, ovo su govorili drugi književnici iz Bosne. Dovoljno je ta stvar. Ne govorimo i sad poslije rata, da neko kaže poslije rata, pa oni sad pričaju. Ne. I prije rata su govorili, lično sam čitao, da je prvi, ja lično sam naišao tad, da je od onih koji progovorio da to što piše Ivo Andrić o Turcima i ono kako su se kao ponašali tamni vilajet, zulum koji su činili ovdje nemuslimanima, da je to krivo predstavljeno, lažno, neistinito. Prvi koji govori o tome, ja što sam pročitao, je bio Miroslav Krleža, hrvatski pisac, veliki pisac. On je prvi pisao. I kaže jasno da ono što opisuje Ivo Andrić u svojim knjigama o Turcima na Balkanu, da to nije tačno. Da to nisu historijske činjenice. Iza toga naravno stojala određena pozadina politička, poznato je. Nego kaže, zanimljivo da kaže, Miroslav Krleža kaže da u stvari istina da pravo stanje muslimana, odnosno Turaka u Bosni i na Balkanu je bilo ono što kaže što je opisano u knjizi Legenda o Ali Paši. Jedna divna knjiga, prelijepa knjiga. Kad je čovjek čita, ima osjećaj da čita neku bajku. Kako su ljudi bili odgovorni, od emaneta, pošteni, ovako ili onako. Ivo Andrić kaže da tu knjiga, da to pravo činjenično stanje kakvi su bili muslimani, odnosno Turci na Balkanu. A ne kako je opisivao Ivo Andrić tamo na zapinjanje, na kolaci, ubijanje, zulom i tako dalje. Tamni vilajet i tako dalje. I mi smo odgojeni po tim. Pa imamo nekakve šubhe, stresove, neki kompleks manje vrijednosti, valjda se nešto moramo pravdati i dozvoljava da nam čini genocid, dozvoljava pod navodnicima, da bi se malo izravnalni računi otprije od tamnog vilajeta i tako dalje. Nije mi cilj da odlazim u detalje ovoga, znači ovo stvari činjenice, ovo što spominje, znači došlo je to preko književnika, preko pjesnika, da su se skrivile stvari.